осорхона бахши хеле муҳими ҳофизаи таърихи инсоният мебошад. махсусан халқҳои мутамаддин барои ҳифзи ёдгориҳои безаволи гузаштагони худ ва осори моддиву ғайримоддӣ ба меросмонда тадбирҳои зарурӣ меандешанд. ҳукумати мамлакат бевосита асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба соҳаи маориф, илм, фарҳанг таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. ҳамин аст ки олимон, муҳаққиқон дар ин росто дар замонаи соҳиби истиқлолӣ ба дастовардҳои бузургу бесобиқаву баландарзиш ноил гардиданд. ҳоло мо дар осорхонаи навбунёди донишгоҳи миллии тоҷикистон қарор дорем ки ин осорхона дар ҳошияи сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёд гардидааст бо як сифати ниҳоят баланд ва санъати миллӣ сохта шудааст. ин осорхона давраҳои гуногуни таърихи донишгоҳи миллии тоҷикистонро таҷассум мекунад, инъикос мекунад ва ҳоло мо дар ин хусус суҳбате дорем бо доктори илми таърих профессор раҳмоналӣ шарифӣ, декани факултети таърихи донишгоҳи миллии тоҷикистон ки мақсад аз бунёди осорхона дар чи аст ва ин осорхона то куҷо метавонад дар таҳкими ҳисси ифтихори ватандорӣ ва худшиносии насли наврас нақш дошта бошад. хуб, биёед оғоз мекунем аз ҳамин мавзӯи. Ташаккур. Давоми 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳури Тоҷикистон, коллективи донишгоҳи миллии Тоҷикистон муваффақиятҳои беназирро соҳиб гардидааст. мақсади асосии таъсис намудани осорхона бевосита муаррифӣ намудани дастовардҳои донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар давоми 30 сол аст. осорхона аз 3 қисмат иборат аст. ҳоло ки мо дар инҷо қарор дорем, ин толори пазироист. толори пазироӣ 19 метри квадратӣ масоҳат дорад ва сақфи он ба усули кандакорӣ ороиш дода шудааст. дари даромад низ ва ҳамчун мизи ҳаштгӯша ороиш дода шудааст. мо дар ин ҷо бевосита мутахассисони коллеҷи ҷумҳуриявии рассомиро даъват намудем ва онҳо ҳамин маҳсули худро имрӯз барои тамошо гузоштанд. дар тарафи рости девор нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гаҷкорӣ карда шудааст. ливо ва ҳамчунин парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори пазироӣ ҷой дода шудааст. ҳунарҳои мардуме ки дар ин ҷо акс шуданд маҳсули дасти ҳунармандони тоҷиканд. бале, маҳсули бевосита мутахассисони ҷавон аст. мутахассисони ҷавоне ки дар коллеҷи ҷумҳуриявии рассомӣ кор мекунанд. мо бо онҳо ҳамкорӣ кардем. шумо худато мебинед ки чӣ хел зебо инҳо кандакорӣ кори дастӣ аст. дар ин толор инчунин акси ҷаноби олӣ гузошта шудааст. ин ба ӯ хотир аст ки ба муносибати 60-солагии донишгоҳи миллии Тоҷикистон соли 2008 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ташриф оварда буданд ва дар он ҷо суханронӣ карданд ва дар суханронияшон таъкид намуданд ки ман ифтихор дорам ки хатмкунандаи ҳамин донишгоҳ ҳастам, ки имрӯз барои тамоми коллективи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ин як шиор шуда мондааст. мегзарем ба толори дуюм ки чӣ гуна толор аст ва кадом палларо фаҳмо гуфтем ки аз 3 толор иборат аст. толори дуюм толори таҳсилот ном дорад. осорхонаи навбунёди донишгоҳи миллии тоҷикистон аз утоқи пазироӣ ва 2 толор, толори таҳсил ва толори истиқлол иборат аст. он дирӯзу имрӯзи ин муассисаи бонуфузи олии таълимӣ ва давраҳои донишҷӯии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар ин донишгоҳ инъикос мекунад. масоҳати утоқи пазироӣ 19,2 метри мураббаъ, толори таҳсил 53,1 метри мураббаъ ва толори истиқлол 53,1 метри мураббаъ мебошад. масоҳати умумии осорхона бошад бештар аз 125 метри мураббаъро ташкил медиҳад. толори таҳсилот ба он хотир гузошта шудааст ки мантиқан ва таърихан ин давраи таҳсили асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегирад. толори таҳсилот хусусиятҳои хоси худша дорад.
чаро якумаш ин ки дар инҷо ду сутун аст. воқеан ҳамин сутунҳоро ман аҳамият додам. Чӣ рамзро ифода мекунад? рақши рамзии инро мо аз яке аз мутафаккироне ки дар асри 19 зиндагӣ карданд, мавлоно юсуфи хатлонист. аз он ҷо мо инро гирифтем ва ҳунармандои ҷавони мо дар инҷо инро аккосӣ намуданд. ин ҳам маҳсули дастӣ ҳастанд? ин ҳам маҳсули бевосита маҳсули дастӣ карда. ҳама инҳо дастӣ ҳастанд, на ба воситаи дигар технология не, танҳо ба дастӣ бо ҳамун исканаи дастӣ ҳаминро мутахассисон омода карданд. миз барои чӣ гузошта шудааст? мизи таҳсилии донишҷӯёни Университети давлатии Тоҷикистон дар солҳои 70-80 аст. ин барои 4 нафар аст. барои 4 нафар донишҷӯе ки дар ҳамон давра таҳсил мекарданд, дар ҳамон давра аст. манам дар ҳамон солҳо таҳсил кардам, мо дар ҳамин хел мизҳо шишта дарс мехондем. мисли асл аст ки мо инро дар ин осорхона нигоҳ медорем. ин аксҳо чиро ифода мекунанд? аксҳои киҳо ҳастанд? аксҳои устодони донишгоҳи миллии Тоҷикистон ки дар бахши иқтисодӣ дарс гуфтанд, хусусан ба ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дарс гуфтанд, устодони онҳо ҳастанд. ва дар ин тараф акси худи донишгоҳ соли 1948 баъди таъсис ёфтан аст. шарҳи мухтасари донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар поён низ мо ҷо кардем. ин воқеан барои ҳар як бинандае ки мебиёяд аз ин чиз бояд хабардор бошад. дар тарафи рости онҳо бошад, ин бевосита калиди дониш аст ки ҳар соле аз курсҳои панҷум ба курси якум ҳамеша дода мешавад. хуб ёд мо ба қисмати довталаб шинос мешавем ки кадом давраҳоро дар бар мегирад ва чиро инъикос мекунад. муҳимтарин нигораҳое ки мо дар ин толор ҷой додем, инҳо бевосита аз аслияти ҳамин ҳуҷҷатҳо гувоҳӣ медиҳад. бинобар ҳамин аз шурӯъ кардем аз худи ҳамун опис, яъне ки кадом ҳуҷҷатҳоро супориданд, аз кадом ҳуҷҷатҳоро дар давраи давталабии худ супориданд, ариза супориданд, масалан маълумотномаи тиббӣ супориданд, хоб маълумотнома аз ҷои кор гирифтанд, тавсифнома аз ҷои кор гирифтанд ва ҳамчунин варақаи имтиҳоние ки ба имтиҳони дохилшавӣ дохил мешаванд ва ҳамзамон иншоошон худи мо иншоошон дар мавзӯи мо зафар хоҳем кард, дар ҳамин ҷо мо ҷой додем. муҳимаш ҳамин аст ки инҳо ҳамаи ҳуҷҷатҳои асланд. вақте ки мо дар ҷустуҷӯи ҳамин ҳуҷҷатҳо шудем, аз худи бойгонии донишгоҳи миллӣ тавонистем ки ҳаминҳоро пайдо кунем, ба осонӣ пайдо кунем ва дар ин ҷо инҳоро гузоштем. расмои давраи донишҷӯиш соли 1977 ки дохил шуданд, ин расм аз ҳамон давра мондааст. мо мондем. тамоми расмҳое ки ҳастанд, расмҳои устодон ҳастанд, расми донишгоҳ ҳаст, расме ки ректорони донишгоҳи миллии Тоҷикистон то замони истиқлол ва дигар расмҳое ки дар ин ҷо ҳастанд, ҳамаашон дастианд. дар ин тараф мо китобҳоеро ҷамъ овардем ки дар ҳамон солҳо аз ин донишҷӯён дарс мехонданд. аз рӯи ҳамин китобҳо дарс мехонданд. мутаассифона ҳама ин китобҳо бо забони русӣ буданд дар он давра. ҳамин қадар ҷустуҷӯ кардем, ҳатто ягон китоби тоҷикиро дар бахши иқтисодӣ пайдо карда натавонем. марҳалаи дуюм аст, ҳуҷҷатҳои асилро ҷамъ кардем, аз он ҷумла ҳамун карточкаи донишҷӯӣ ки мегуфтанд дар он давра ки ҳар солаша қайд карда баъдан фармонҳо имзо мешуду фармонҳои интиқол аз курс ба курс имзо мешуд, дар ҳамин ҷо гирд оварда шудааст. дар ин ҷо ҳам як аксеро пайдо кардем ки бо ҳамроҳии ҳамсабақонашон дар давраи донишҷӯии худ онҳо гирифта буданд ва мо инро дар ин ҷо нигоҳ доштем. мехоҳам қайд кунам, бояд бинандаи мо донанд ки муҳтарам пешвои миллат хатмкардаи донишгоҳи миллӣ ҳастанд ва ҳисобгири иқтисодиро тамом кардан, фармонҳои аз курс ба курс гузаштан мебошад ки дар ин ҷо мо ҷамъ овардем. 5 соли таҳсил пурра бо тамоми ҳуҷҷатҳои асил дар ҳамин ҷо гирд оварда шуда мондем. барои ҳамин баъд сеюм ҳуҷҷатҳои хатми донишҷӯ Раҳмонов Эмомалӣ дар ин ҷо ҷамъ кардем, то он ки дипломи донишгоҳи миллиро соҳиб гардиданд, дар ин ҷо гирд овардем мондем ки метавонанд ки бинандагон аз ин дидан кунанд. ин дастгоҳи чопӣ аст. дуруст аст. ина мошинкаи чопӣ мегӯянд. шояд ҳам дастгоҳи чопӣ дуруст аст, дастгоҳи чопӣ аст. ин солҳои 70, 80 ҳатто 90 ҳам то охири 90 ҳам истифода мебурданд. дар ин корҳои курсӣ, корҳои дипломӣ, баъдан касоне ки аспирант буданд, рисолаҳои номзадиву ва дигарон докторишона дар ҳамино ба ҳамин дастӣ чоп мекарданд. анча камтарак мушкилтар буд нисбат ба кори компютерӣ, не ки ба ҳар ҳол ина истифода мекарданд. ҳозир давраи ҳамон таҳсила ба ҳозир қиёс кунем, қиёс дида мешавад. масалан лента дорад, ин ленташ ҳар лаҳза ки давр мезад,
رنگش که تموم میشد باید لنتای نو باید در اونجا باید گذاشته میشد. جوانان ما این چیزی دارن بسیار شرایط خوب برای اونها مهیا گردیده است. این همون باز استادانی هستند که واقعا بگیریم در آن سالهای 70 80 برای دانشگاه ملی تاجیکستان خدمت کردند و از این هزارها نفر درس گرفتند برای استحصالات جمهوری تاجیکستان رفته کار کردند. این همون باز همون ستون رمزی ما که گفتیم نقش‌های آن از مقبره مولانا یوسف خطلانی در اینجا کندکاری کرده شده است و عکسی به واسطه وینیتکا ما میگوید وینیتکا دوره ختمی بعد از کورس بعد که امتحانات دولتی سپرده میشد عکس میگرفتن همسبقان من همین وینیتکا در همینجا ما در اینجا عکسی پیشوی من در اینجا هستم رحمانوف ممالی گذاشته شده است و در بالا به واسطه عکسش در علایدگی جای کردیم. اگر شما این جوانم همون کتاب ادامه کتاب‌های درسی است. ادامه کتاب‌های درسی که در همون سالها هم دانشجویان و هم استادان درس میدادن و درس میخوندن از روی همین کتاب‌ها بود. شما یک چیز را دقت کنید و همین سقف همین تالار ما این سقف همون وابسته به سالهای 70 80 مطابق کردیم موافق کردیم از چوب استفاده کردیم تا که همین چیز برای همون دوره را انعکاس کرده تواند. مواد داخل استفاده بردن. اینا از چوب ارچه تیار کرده شد. استادایی که همراه ما کار کردن از چوب ارچه تیار کردن و همین ما استفاده کردیم. این میتواند که تا 100 سال خدمت کنه. بسیار به یک مهارت بسیار خوب عالی کردن که ما حتما همین چوبا را استفاده بردیم. انعنه‌های ملی را انعکاس میکرد اما کاملا با زبان حاضران مطابق میکرد. بله وقتی که یک کس بیننده می‌دارد به آثارخوانه باید ذوق استتیکیش بلند باشد. امیر بفهمد که در همینجا با کدام مقصد همین چیزها را گذاشتن. وقتی که دانشجویان با تماشا می‌دارن البته چی برداشت می‌کنند؟ این تالار را می‌بیند و تالار استقلال را می‌بیند بعد مقایسه می‌کند که در کدام دوره زندگی کرده است. در درآمدگاه تالار در تالار استقلال قرار داریم. آثارخانه رمزی پیوندی دیروز و امروز و فردا و بیانگر ارزش‌های والای معنوی مردم است. آثارخانه‌ای که در بنای نوبنیاد فاکولته‌های اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان بنیاد گردیده است، نمونه برجسته پیوندی دیروز و امروز دانشگاه ملی تاجیکستان با آمیزش اسلوب‌های کلاسیکی و معاصر بوده با استفاده از قوه دستی متخصصان جوان بیناکار بنیاد گردیده است و اقدام اصولاً تازه در صنعت معماری کشور ما به شمار می رود. بینندگان گرامی ما در درآمدگاه تالار سیوم قرار داریم که این تالار استقلال نام دارد و وارد تالار میشیم میبینیم که فرق در بین تالار زمان گذشته از زمان نو چگونه است. از کجا آغاز می‌کنید؟ درست است. از این دانشگاه 70 سال دارد ولی در دوام 30 سال استقلالیت دستاوردهای دانشگاه ملی نهایت زیادند. بی‌نظیر است. بله بسیار. همه اینها با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا اساسگار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمانی در زمان استقلال در دانشگاه ملی بناهای نوی تعلیمی، بناهای معیشی، کمپلکسی ورزشی و چندین دیگر لابراتوری‌ها شده گردیدند. مثال روشن آن همین مجمع معیشی است که به واسطه با خودی مبلغ گذاری دانشگاه شده شد. این در نزد خوابگاه دانشجویان شده شده است برای دانشجویان از سرتراشخانه، خب از حمام و از جای جامعه‌شویی و غیره ها عبارت است که برای خود دانشجویان یاری میرساند. برای دانشجویان خوابگاه است که برای دانشجویان برای دانشجویان این از بس که در این شهر که دانشجویان خوابگاه دو خوابگاه بسیار قبطه قرار دارد این برای همینا میتواند که خدمت بکند. در این طرف باشد مهمانان عالی قدر دانشگاه ملی تاجیکستان عکس‌های آنها جای کرده شده است. از استاد برهان‌الدین ربانی شروع می شود که سال 1994 به دانشگاه ملی تشریف آورده بودند. اینا مهمانان در دوره صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان به دانشگاه ملی تاجیکستان تشریف آوردند. این پرزیدنتان کشورهای همسایه هستند و کشورهایی هستند که از ما در مسافه خیلی دور قرار دارند. گلوبوس رابطه بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان را با دانشگاه‌های دیگر جهان نشان می‌دهد. در دوره استقلال دانشگاه ملی تاجیکستان با 286 دانشگاه‌های دیگر رابطه‌ها دارد. با کشورهای اروپا است، کشورهای آسیا است که
дар ин маврид устодон пайваста сафарҳои хизматӣ доранд ва ба он ҷо рафта лексия мехоҳанд. дарбораи сақф, дарбораи дари толори сеюм ҳарф назадем. бале ин дарам ҳамун мисли ҳамун дари толори якум кандакорӣ шудааст ва ин ҳамун маҳсули ҳамун мутахассисони коллеҷи ҷумҳуриявии рассомӣ мебошад. бисёр дари зебо аст. сақфа пурсидӣ бинед ки сақф аз ӯ сақфи ду толор кулан фарқ дорад. ин давра давраи истиқлол аст. давраи истиқлол аст. ороишам бо як шакли бисёр вай аст, лекин бевосита дар тарҳи он анъанаи миллӣ истифода шудагӣ аст ки ин чиз бисёр муҳим ва зарур аст, барои мо муҳим ва зарур аст ки бо ин аз ҳамун фарҳангу таърихи анъанаҳои миллии мо бори дигар гувоҳӣ медиҳад ва ҳурматгузорӣ, яъне эҳтиромгузорӣ ба онҳо дида мешавад ки минбаъд дар сохтмонҳо истифода карда мешавад. хуб ин дар ин ҷо мо ташрифҳои ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба донишгоҳи миллиро ҷой додем ки 8 маротиба қайд кардем ки ба донишгоҳи миллӣ ташриф оварданд. ман ҳаминҷо аксҳое ки шумо мебинед, аксҳое ҳастанд ки бевосита дар ҳамон давра дар донишгоҳи миллӣ акс гирифта шуданд ва мо онҳоро пайдо карда гузоштем. қаламе ки мебинед ҳамон қаламе ҳаст ки муҳтарам ҷаноби олӣ дар дафтари ёддоштҳои донишгоҳи миллӣ чӣ кор кардастанд, имзо гузошта истодаанд мебошад. инҳо ҳам идомаи ҳамун аст ки дар рӯзи дониш иштирок карданд, баромад карданд, суханронӣ карданд дар донишгоҳи миллӣ. инҳоро мо ҳамчун ёдгорӣ дар ин ҷо, ҳамчун нигоҳракни ёро мо дар донишгоҳи миллӣ нигоҳ медорем. ва акси ректорони донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар солҳои соҳиб истиқлолӣ аст, бо имзои ҷаноби олӣ дар ҳайси ректори донишгоҳи миллӣ таъин шуданд ва фаъолият карданду аз онҳо чизои хуб монданд. ин ҳам идомаи ҳамун ташрифоти ҷаноби олӣ ба донишгоҳи миллӣ аст. гузоштани санги асоси хобгоҳи 12 қабата аст барои донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон. бисёр ҳам муҳим ва зарур аст ки онҳо метавонанд дар он ҷо зиндагонӣ кунанд. ин қалам ҳам қаламе аст ки муҳтарам ҷаноби олӣ имзои худро гузошта истодаанд. барои мо коллективи устодон ва донишҷӯёни донишгоҳи миллӣ бисёр боиси ифтихор аст ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 17 кишвари ҷаҳон ба ҳайси профессори фахрии донишгоҳҳо эътироф шудааст ва онро ба онҳо ҳуҷҷатҳо доданд. мо инҳоро гирд овардем. вақте ки ҳар як муҳаққиқ меояд ё ки ягон донишҷӯ меояд аз ин ҷо дидан мекунад, бояд бидонад ки мана ҳамин воқеан бигирем баромадҳои ҷаноби олӣ дар донишгоҳҳои дигари кишвар мана ба рази тамошо гузошта шудааст ва метавонанд ки аз ин фахрам дошта бошанд. инҷода осори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамомашро мо гирд овардем ва дар ин ҷо гузоштем. маърузаҳо, нутқҳо, баромадҳо и ҷаноби олӣ ки дар давоми 30 сол дар дохили Тоҷикистон ва дар кишварҳои дигар ва ҳамчунин аз минбарҳои созмонҳои байналмилалӣ баромад карданд, дар ҳамин 20 ҷилд ки ҷамъоварӣ шудааст, мо дар ҳамин ҷо оварда дар ҳамин ҷо гузоштем. ҷилди 19 ва 20 ба тозагӣ нашр шуданд, хеле ба тозагӣ нашр шуданд. инҳоро ҳам низ мо пайдо карда дар ин ҷо гузоштем. аз ин ҷо дастовардҳои бевосита устодони донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад ки намунаҳои гуногуни гиёҳчойҳоро истеҳсол карданд, сангҳои минералиро кашф карданд, устодои факултаи геология кашф карданд. намунаҳои гуногуни масалан моеъҳое ҳастанд ки инҳоро устодони факултаҳои химия, биология, инҳо фарматсевтӣ ва амсоли инҳо чӣ карданд, омода карданд, патентҳоро соҳиб гардиданд. ман ҳамиш як пораи тилло аст, тиллои 99 ҳаст ки аз партов яке аз мавқеъҳои масалан донишгоҳ инро истеҳсол карда мондааст. ва ин асбобҳое ки мебинед, инҳо маҳсули зеҳнии донишмандони факултети физика мебошад. албатта аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан муҳтарам пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба донишгоҳи миллӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мегардад
یعنی احترامنامه‌های زیادی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به دانشگاه ملی سرفراز نیز گردیده است. از آن جمله شماره زیادی استادان صاحب اردن، مدال، عنوان‌های فخری و افتخارنامه‌های جمهوری تاجیکستان شدند که شمارهشان خیلی زیاد نیز میباشند. همزمان یکی از دستاوردهای استادان دانشگاه ملی تاجیکستان به واسطه عملی کردن قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان در مورد جشنگیری شهرها و جشنگیری موضع‌های تاریخی می باشد که دانشجویان فاکولته تاریخ در کاوش‌های باستانشناسی بخشیده به 3000 سالگی حصار، اورتپا، استرافشان و 5000 سالگی سرازم اشتراک کردند. بازیافتهایی که شما می‌بینید اینها رو ما از سرازم پیدا کردیم. نشانی که 16 گوشه است از سنگ فیروزه ساخته شده است و در نشانی سرازم که به مناسبت 5000 سالگیش در دو طرف، هم طرف راست و هم طرف چپ جای داده شده است. خواننده تماشابینی که با آثارخوانه می‌دارد در برابر آنکه از تاریخ دانشگاه ملی آگاه می‌شود، همزمان از تاریخ قدیمی مردم تاجیک در دوره‌های بله از مسئول به واسطه مثلا همین محققان یا باستانشناسان دانشگاه ملی نیز آگاه میشوند که اونها در کجا کار میکنند، کار میکنند و چی کار میکنند و چی نتیجه دارند. مثلا یک مرکز تعلیمی استحصالی باستانشناسی ما داریم با نام شهرتپه. در هر سال دانشجو در اونجا تجربه آموزی باستانشناسی میگذارند. من همین خشت آرایشی که هست ما از همونجا پیدا کردیم و چند عکس های دیگری هست در اطراف آن هست که اینا هر کدامشون معنی خودش دارن که در اینجا نشان داده میشه. در اینجا من دیدم چند نام نسبی هست که آنها از دانشگاه ملی در آزمون فروغ صبح دانای کتاب است برآمد کردن. منظور از پیشنهاد کردن با معرض گذاشتن این نام و نسب و دیپلم ها چی است؟ 2 سال می شود که همین فروغ صبح دانای کتاب است در تاجیکستان برگزار می‌گردد. از دانشگاه ملی در همین آزمون هم اشتراک میکنند. سال 2019 یک نفر جای اول را گرفت و همین سالی که مثال جنبست کردن سال 2020 آزمون فروغ صبح دانای کتاب است 4 نفر در نامیناسی‌های گوناگون آنها جایهای یکم را صاحب گردیدند. در اینجا دیپلم‌های گذاشته شدند با نام مناسبشون که آنها در آزمون فروغ صبح دانای کتاب است از دانشگاه ملی تاجیکستان سزاوار جایهای یکم گردیدند. همزمان در سال 2020 در مجموع از دانشگاه ملی تاجیکستان 11 نفر سزاوار جای گردیدند. غالب آمدند در با امضای پیشوای ملت گذاشته شدند که نامی باشند. آثارخانه جای خوبی است برای آشنایی پیدا نمودن با این یا آن مرحله تاریخی. آثارخانه‌ای که در بنای نوی تعلیمی فاکولته‌های اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان گشوده شده است محض از سالهای 60 70 عصر گذشته برای ما معلومات می‌دهد. چون از آثارخانه دیدن نمودیم با آموزگاران آن دوره با دانشجویانش آشنایی پیدا نمودیم و با یک امید دیگری که ما رو خیلی شاد و خرسند می‌گرداند این در آثارخانه مذکور ثبت گردیدن دیپلم ما که همچون غالبان دور نهایی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی میباشد جای داده شده است. توسط این آزمون ما سخنان پیشوای معظم ملت را که پیوسته در برآمدهایشان قید میکنند خلق تاجیک از قدیم کتابخوان و کتابدار است در عملیه اثبات نمودیم و به تمام جمهوری به این سخنان ارزنده بودن خویشان نشان دادیم. همچنین در قطار نام جناب اولی در آثارخانه مذکور جای داده شدن نام ما نیز باعث شادی باعث فرح خیلی زیاد می باشد. میخواستم مینداری خویش رو به جناب اولی ابراز دارم که برای ما جوانان پیوسته شرایط های مساعد را فراهم می‌آورند و همه وقت در فکر بهبودی خلق تاجیکستان هستند. تاجیکستان روز تا روز بیشتر پیشرفته ایستاده است. شرایطی که ما داریم در سالهای 60 و 70 عصر گذشته نبود. نوبسته به این پیوسته نسل همان دوره نیز رو به کتابخوانی داشتند و نسل امروز نیز پیوسته به کتابخوانی و آموختن تاریخ خود رو آوردند چون آشنایی پیدا نمودیم با آن دانشجویان آموزگاران با کتاب‌های آن دوره. این برای ما یک تاریخ غنی گردید در عالم معنوی خویش. هر یک شخصی که به این آثارخانه وارد می شود بخصوص دانشجویان استادان با چشم خود بینند که مثلا میگیم از سر کرده از یک گیم که فرزند عادی خلق تاجیک گیم فرزند دهقان تاجیک چگونه مثلا در همین دانشگاه از روز اول مثلا چی حجت سپاری تحصیلی و حتی انشایی که اون کسان نویستند در باره ما ظفر خواهیم کرد
ин як иншои бисёр рамзӣ аст. Давраи таҳсил, давраи хатмкунӣ, даврае ки масалан мегӯем бо донишҷӯёни дигар, ҳамсабақон ва ҳама инҳоро дида, албатта мо ният дорем ки як барои худ ҳар як донишҷӯи мо як чизи хубе хоҳад гирифт аз ин, як намунае дар рафти минбаъдаи таҳсили он хоҳад гашт. аз дигар ҷониб албатта дар ин ҷо мо ҳамун солҳои инъикос сар карда аввалин ректорони донишгоҳ то давраи истиқлолият, устодоне ки дар факултаи иқтисодӣ дарс гуфтанд, масалан ҳамон ҳатто мизе ки дар он давра таҳсил мекарданд. дар ин тараф албатта китобҳое ҳастанд ки ба ҷаноби олӣ бахшида шудаастанд. Инҷо ин макет аст, макети маҷмӯаи варзишӣ аст. Маҷмӯаи варзишӣ донишгоҳи миллии Тоҷикистон аст ки ҳаҷман ҳам бузург аст ва дар шафати ҳамин биноҳои навтаъсис қарор дорад. ин ду макетҳои биноҳои таълимӣ мебошад ки инҳо аллакай ба истифода дода шудагӣ ҳастанд ва донишҷӯёни факултаҳои биология, физика, геология ва математика дар он таҳсил мекунанд. инҳо ҳамашон дар давраи соҳибистиқлолӣ бунёд гардидаанд. бо шарофати истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, эҳтиром ба забони давлатӣ, забони модари мо забони тоҷикӣ, имконият пайдо шуд ки ҳоло китобҳои зиёде бо забони давлатӣ рӯи чоп биёянд. ин ҳамашон маҳсули зеҳнии устодони донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошанд. ин хобгоҳи 12 қабата аст. аз ҳисоби маблағҳои дохили донишгоҳӣ бунёд гардид. бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон кушода шуд. ин ҳам ҳамун дастовардҳои илмии устодони донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад. аз ин тараф боз китобҳое ҳастанд ки бевосита ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида шудааст. шахсияти маърифӣ кардани он аст ки албатта инро ҳар як касе ки ватандӯст аст, ватандор аст, дарк кунад, донад қадр бояд бикунад. биноҳои таълимӣ, факултаҳои иқтисодӣ ки ҳамин осорхона дар қабати дуюми ҳамин бино қарор дорад, бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон кушода гардид. бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади омӯзиши аниқи таърихи пурифтихори халқи тоҷик чопи китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ба забони тоҷикӣ ба роҳ монда шуд ва ҳар як оилаи мамлакат ин расонида шавад. ин беҳтарин тӯҳфае ҳаст ки дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳури Тоҷикистон амалӣ шуда истодааст. вақте ки донишҷӯ, хонанда, устодон, меҳмононе ки ба осорхона ташриф меоранд, ба ин нодираҳо, ба ин нигораҳо шинос мешаванд, ба осоре ки дар осорхона шинос мешаванд, воқеан ҳам қиёс мекунанд давраи гузаштаи донишгоҳи миллиро ба имрӯз ва ҳам қадр мекунанд аз дастовардҳое ки имрӯз мо ба он ноил гардидем. дар ҳошияи ин суҳбат мехостам бигӯед ки нақши осорхона дар тарбияи худшиносии насли наврас чӣ гуна метавонад? осорхона ҳамчун ҳофизаи халқ аст. дар тамоми рӯи дунё, дар тамоми кишварҳои дунё осорхона мавқеи хоси худша дорад. ҳар касе ки сафари кишвари хориҷӣ мекунад, ҳатман ӯро ба осорхона мебаранд. аз осорхона дидан мекунанд, нишон медиҳанд. мақсади асосӣ на фақат завқи эстетикӣ бурдан аст аз нигораҳои осорхона, балки як назар кардан ба таърихи гузаштаи худ аст, назар кардан ба фарҳанги худ аст. дар ҳамзамон дарки зеҳнии нигораҳои осорхона имконият медиҳад ки дар бунёдкорӣ, дар созандагӣ, ҳамин созандагии худи ҳаёти худ, ватани худ саҳмгузор бошад. вақте ки мо ин осорхона дар донишгоҳи миллӣ бунёд шудааст, аз ин оли донишҷӯ дидан мекунанд. дар ҷараёни дидан кардан саволҳои хеле зиёд низ пайдо мешавад. аз ҳаёти масалан давраи донишҷӯӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дидан мекунанд. посух ба ин саволҳо акай дониш аст. дониш аст. биниш аст, ҷавонбинӣ аст. дар зеҳни онҳо бевосита падидаи тозаи навсозии бунёдкориро бигузорад барои худи Тоҷикистони азиз, барои ватани худшон. бояд ҷавон бояд дарк бикунад ки вақте ки ман ба ҳамин ҷо омадам, дидам ки чаро ҳамин истеҳсол шудааст, чаро ҳамин дар ҳамин ҷо гузошта шудааст, чӣ маънӣ дорад ва чӣ аслият дорад ва чӣ дорад. як вазифаи муҳими мо устодо ҳамин аст ки мо ҷавононро дар ҳамин роҳия бояд тарбия кунем. мо метавонем ки ҳар рӯз масалан
30 نفر 40 نفر دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان از اینجا دیده بکنن با آنها این چیزها رو ما بفهمانیم. این بازیافت‌هایی که شما می‌بینید بازیافت‌های ارخئولوژیان، اینها با دوره‌های بی‌نهایت قدیم تعلق دارند. با هزاره 2 و 3 قبل از میلاد یا که به دوره عصر برنج تعلق دارد. از حدودهای تاجیکستان دریافتند. بله، مهمش این است که ایرا دانشجوی فاکولته تاریخ هنگام حفرات باستانشناسی از ناحیه فرخور پیدا کردند که ما در اینجا البته در آثارخانه گذاشتیم که اینم در دانستن تاریخ انتیقی خلقمان دلیل اصلیش باید باشد. این کندکاری مثلا کندکاری روی چوب است که از هنری معماری ما گواهی میدهد که خیلی و مهم است. در آثارخانه به غیر از این ما به واسطه کتاب بابا جان غفورов که سال 1972 چاپ شده بود 10,000 نسخه چاپ شده. این در شهر مسکو چاپ شد. این یک در اون دوره چاپ شدن این کتاب یک تکانی بزرگی بود در مورد آموزشی تاریخی قدیم و اثرهای میانه خلق تاجیک. احترام اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. من در همین جمله نوشته موندم که هر یک در مورد شناخت تاجیکان که در پیامشان 26 دکبر سال 2019 بیان کرده بودند در اینجا گذاشتیم که هر یک بیننده که میبیند اینا میبیند که چون ما به خود بابا جان غفورов و کتاب تاجیکان احترام میگذاریم. حاضر که تاجیکان با زبان تاجیکی نشر میگردد و دسترس میگردد، این علاقه خودش یکی از توفیق‌های بی‌نظیری است که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان چی می شود به مردم تاجیکستان می رسد. جوانان اگر با بیشتر همین با کتاب تاجیکانی بابا جان غفورov روز بیارند در مورد خودشناسی آنها بسیار مهم و ضرور می باشد که می دانند. همین اقدام در شب روز راه اندازی گشته ایستاده است که واقعا جهان را بسیار روندهای تیز و تند فرا گرفتند. از یک طرف فرهنگ گفتگو میکنند، از طرف دیگر برخورد میکنند. از یک طرف دولت ها با هم میآیند که مشکلات بشری را حل نمایند. از جمله در این خصوص میتوانیم درباره تشبس‌های پیشوای ملت ذکر کنیم. از جانب دیگر گروه‌های تروریستی، افراطگرایی، سپاراتیسم عمل میکنند که میتواند این بعضی جوانانی که خودآگاه نیستند، از تاریخ خود بخبر هستند، فریفته دام چون این گروه شوند. همین کتاب بسیار خوب است که میخوانند، شناس میشوند و فریفته نمیشوند. آنها باز تصاویرهای زمانی سرویس‌های ارج میگذارند، قدر میکنند و گسترش میدهند. مهمترین اهمیت همین کتاب این اون است که این دانش تاریخی میتید. همین آدم که میخواند صاحب دانش تاریخی میگردد. تاریخ خودش هم چون علم میگردد، برای اون که تاریخ علمی فراگیر است درباره جامعه. وقتی که درباره جامعه که میخواند فراگیر که هست، میداند که کدام کار درست است، کدام کار نادرست است. این از این نگاه انا همین دانش تاریخی امکانیت میدهد که بازید هر گونه عملهایی که هست، عملهایی که نامطلوبی که در جامعه امروزه رخ داده است، در نتیجه انا همین روند گلوبالیزاسیونی که هست، چون چیزی که شما گفتین که برخورد دولت ها است و گفتگوی تمدن ها است و فلان است، در این مورد بسیار مهم و ضرور می شود. اینجا گپ درباره هویت و اصلیت ملی سخن می رود که این چیزا محترم جناب عالی تاکید میکنند. هویت و اصالت ملی می رود که در اینجا ما باید این چیز رو باید دانسته بگیریم. بیهوده با این چیز محترم جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با تاریخ رو نآوردند. اولین کتابی که نیز انشا کردن سالهای 90 اون هم کتاب با نام کتاب تاریخی است، یا که نوشتن خودی از آریان تا سامانیان. این هم کتابی هست که امروز برای ما خیلی مهم و ضرور است در شناختی مثلا خودی تاریخ گذشتهمان. این عملها برای ما در زمان امروزه بسیار مهم و ضرور می باشد، برای آن که ما باید آینده خودمان درست درک کرده توانیم، آینده خودمان درست به واسطه بنیاد کرده توانیم. همه این مهمیت و مبرمیت اقدام پیشوای ملت را بازگو می‌کند. واقعا آثارخانه رمزی پیوندی دیروز و امروز و فردا و بیانگر ارزش‌های والای معنوی مردم است. آثارخانه‌ای که در بنای نوبنیاد فاکولته‌های اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان بنیاد گردیده است،
намунаи барҷастаи пайванди дирӯзу имрӯзи донишгоҳи миллии тоҷикистон бо омезиши услубҳои классикӣ ва муосир буда бо истифода аз қувваи дастии мутахассисони ҷавони бинокор бунёд гардидааст ва иқдоми усулан тозае дар санъати меъмории кишвари мо ба шумор меравад. дар бораи ин осорхона аз ин ҳам суҳбати беҳтару хубтар дошта бошем кам аст, чун заҳмати бисёр рафтааст, чун бисёр ҳам таърихро инъикос мекунад, ҳам ба замони муосир бисёр дар сатҳи баланд созиш мекунад. бинандагони гиромӣ, ёдовор мешавем ки суҳбате доштем бо Раҳмоналӣ Шарифи, доктори илми таърих, профессор, декани факултаи таърихи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар хусуси як осорхонаи воқеан наву замонавӣ ки метавонем аз он дарс бигирем, ибрат бигирем, панд бигирем ва аз ин заҳматҳо қадр кунем. инҷо суҳбати мо ба поён мерасад ва биное ки таъсис ёфт, бунёд гардид, бевосита бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардид, чун санги асосро низ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузошта буданд. ин иқдом дар ҳошияи омодагиҳои арзанда ба бузургтарин ҷашни миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ роҳ андозӣ шудааст ва ҳамзамон чун ин бино барои факултетҳои иқтисодӣ таъсис дода шудааст, бунёд шудааст, метавонад дар идома ё ҳошияи он иқдом бошад ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2020-2040-ро солҳои омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон доштаанд. итминон аст ки насли наврас, донишҷӯён ва онҳое ки аз ин бино дидан мекунанд, дар ин бино таҳсил мекунанд, аз ин осорхона дидан мекунанд, бардошти нек мекунанд, бардошти хуб мекунанд ва ин бардоштҳои худро, ин донишҳои худро, ҷаҳонбинии худро дар рушди Тоҷикистони соҳиби истиқлол, дар сабзкорӣ, ободонии ватани маҳбубамон сафарбар мекунанд, истифода мебаранд ва мо аз ин ҳам дастовардҳои зиёдеро оянда интизор ҳастем аз он мутахассисоне ки имрӯз дар чунин шароити бисёр зебо, арзанда ва созгор таҳсил мекунанд. пешрафти устувори миллат ва ҷомеа дар ҷаҳони муосир қабл аз ҳама ба ифтихори баланди милливу ватандорӣ, худшиносиву худогоҳии афроди он ва садоқату муҳаббати фарзандонаш ба ин сарзамини аҷдодӣ вобаста мебошад. зеро таҳаввулот ва равандҳое ки даҳсолаҳои охир дар кишварҳои гуногун идома доранд собит месозанд ки тарбияи шахсияти донишманду огоҳ ва худшиносу ватандӯст амри ногузир аст. ин масъалаи бағоят ҷиддӣ, хусусан дар марҳалаи кунунии рушди давлатдории мо ниҳоят рӯзмарра мебошад. мо бояд ин масъаларо амиқан дарк намоем ва бо тамоми ҷиддият дар ҳалли он саҳмгузор бошем. ба хотири таҳкими